Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association henne kasngi habakren kilat pathai khubor hashalong press club kilapan pau ya kajing lengo ya kajing syak krong pisa bean ya ki truck haki kerdap krong khajana jong ki hima bat ki district council Nakalyang President ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association uba Amos Landar Marngar Ulaya thu bagi trokit jingkin ki haban siu khat khandai hajar hadu arpeu hajar tengka kapisa sha kini ki khardam kani kalakta shibun yaki ulaya thu ru bagi dan ki por haka bagi driver kimla shu ban siu yaki pisa shaki kini kinong ap khardap lum khajana ki berngem berset bat penjat iki kali dan ru ki basai de ki tiar pen mensa Shushu ula kenok ru badan ki khardap jong ki bakham dan kham em ki sei wat ki tiar pen mensau kum ki pistol Nakalyang unong aibot jang kakenhun uba Jonas JTL Lamari. Ulaya thu baka sorkar leng baka jeng pen bena jongka, labatha ikinong penyat kerdap krong khajna, ban sangi eno ban chimpisan nakitrong. Henry kane kam shemla trekam hadu mentaki dang krong. Shushu ulapan benaru bahaka laipau tarik uyayong. Kinsa penlong ya ka jingalang jong barok ki terai terong, bat kinongnya hangni hanong bak shelong. Bat ya ka jaka kinsa pen bena. Kaliang jong ki try trok pati nongnya kali ngila ilamat ikijing haka jing sha shim khajna bean haka surok ki bangiya na du na west castle ban poi shudu shari boy te kajing lut jong kapisa ke bangi ai ha kini ki kadop lung khajna kalong shitrip ka kali kaya ka shongdor jin khat khandai apo ja shitrip te galakta isya ya ka kamai kaji jong ki babu try truck bat kumju jong ki driver but kidon ki denti ba teng haba nakaliang jong ki driver ki mla ban siu ya kini ki jingpan pisa ki jong ki kidon ki por ban nakaliang jong ki ni kinong upgrade ki pen ya ki bor ki jong ki don ki ba berngem bersit don ki ba penjot ya ki kali don ka ba ki sei ki tiar pemersau don ru katu ka ni ki gate ki ba ki don ban wai de kini ki ba khambiang da nyong khamdon kham en ba ki pen iru wat da ki tiar pen masau ku ki pistol ba ki we terter ti alor kani ke jing so sat ba ki jing jar jong ki try truck ba ki driver association ni la ya kun ya kani ke issue na du arsna men shwa ti ni la ya suki ni la ya kat jing la ibor jongi ti finally menta ni la yo ya ko order ka ba lami na ga government ba bangka ban close no ya baro khoi ki toolgate lani ki checkgate ki bodon ya ki haki surok jogi national highway lani haki major road jongka kani ko jala ko jungi tena kaliang jungi nga ya persang ban pentrekam ya kata bani la ajing tip ya ki para drivers lani ki para try kali ki jungi ba ngimde shu ban siu holor kani ko ada handrai hakini ki arta yo menta ni ramat shibun ki jinga ila persang kata don ki hadin balayo to order nginum siu shu ki don ki get katu kat ni kila kini ki jaka khong pisa kila sangeno andre jin adu menta ki dang bun khamtam jong ka council ki dang pen ibor be brang pen jenjar be ya ki drivers ki jongi khamtam ki por menit ban bergem bersit ban ka bor ban shim ki ban pan pisa naki ti don ki kep ru menta kini ki mit ka don ki jingjia ru ba la po hedu ka jinga mensa Dina kaliang kajungi ngimla asyuk ban syak ya kani moh bangiyo ya ko order na ka state government kala ai ko order syaki deputy commissioner consent jo ki district Henry kingi iba ki DC gani kita ki bor sarkar ki la syu ai ya kani ka jing tho syakini ki nong upgrade bat kini toolgate tamkum ka jing tho Henry hadu menta kamud ba ki kham pentrekam ya ka an kum bakalong ba ki de ban close no ban pasange no ya ka jing krong pisah wise mau kita konstitusi wise ngimla ban le di sha on record ki phone ro baki akram ba kinut ban kam ma kani kani ki jung emily te kita don ki pol ya be pani bor yang pani to ko order jung emily kum ta ter te ki sedang no ban penwan no da ka we da ka ar te ni yu iba ni kwa ken bangin wan hang ni kum ka association ban si ban tempau no shi media ban karpat ya ka sorkar habakala ai ko order ban ong ban khang no bar ko ji tulget kadai ban pani ida ki kam ke magidon hateng ki ni iba ka sorkar ketip ka syaknin gumdo ba ka shpenmi proxy be ko ada ki shpenmi ko ada ande ki pentrai kam ya ka kidon ki kap ki ba ngilap kum ha ka git hapo lat moreng ni don ki jigom kata ka ber jinyat be jungi para members
ba gim ki trok ki mieng shu ban siu khajana te ki police dak police post ki yang yang tu ban penyeng kali tak kamut ba ki kami siu so power kan te lada kalong kumi kum nongin shania ya ka sarkar bolong kumi haba ka order ki ai and ray prok kile proxy dak ba pa yang ban penyeng daki force ban up ban bor ban ngin ai bisa menta ki shim san spa lasha hedin bal up ki police pin siu biang kum lasha lawan ki pan shi aja double naka ka ai te nakaliang jungi shukwa man request bat kumju ri sarkar ba lakum kumno mut ba dei kan ya kai ko order ka bala ka dei ban pentri kambe kat kum ka ani ke overall ki turgit ki bang ni kenyo jing kenyo la ken ma na du ka boundary jo ka west castle kamun na area salang hadu ha riboy ki bang ha ban siu ki don jin kumbalai pu artli don ki turgit bang siu ba dari ru lai spa gide jom ki hima gide jom ki council kidon gigit kiba teng hijaka tang hijaka kidon sautli gigit jom ki la artli ki hima artli jom council kata kadon kata tekenta ki bayat bah menta ki barang yak be dang hikmat bahdu menta yang pendik ini kide ki ini ki area badai jom kamo chundut civil subdivision bat kumju lu jom kani ka district badai area nongstoin konsulsi te area nongstoin yang chono te nang ta kini area motion road civil subdivision kini kidang ya penwedi te daku menlong mentah east and west dan mentah laisi south ni kila close down baki shu teng ki shu le proxy kom krong pisaru ki shu tebe beda ko slice kuntu klap te don ki members ki babatip ki le su pisah don ki members ki ba latip ki yai be don ki por kap baki kwa pergi bor ki be ki pasange ki tlia shimit daku ni kuntai na kaliang jongi ki nong yalam ban se ka ar beje menmiru ni haban terlin haban lek dan pelait ani ban report ya kata kai Ini piang ba kadan ka tolge ko bari sim karteng jo ngamel dia mo kade motion road. Kumtai ka. Mo kade ba jigor. Ki ong kumtai thi tang balong hadin ba nakaliang tingi ki ong ba Ko ipin bot nam kan tama sim karteng ta dai. Telong bangi tingi haba ki ong ka kitsu ngamel. Tingi kum ki no yalam te isopla kam judan kum kata. Te ngi ong ba ai ko order. Mo ai ko order la dei ka dei jong ngamel te ngi koi ba la pi ai order jong ngamel tingi siu aja. Tik sutu bangi la pen abshirip yaki ha takarukom bat ngila karne tedin kyong mde ra bangi kade ke ba hadu kata gede made ra ngi supan jingbit na iban ban yo ban set up ya kan ya kagit kamu kidi council gate ni kita ke government kala ada penni order nrai la dengi pede ke jing thua tim de shu te bandan hakanur kom bat bakidon bat kadon ada ki kali kim yang ki pendon kam sundanda da ka force jong go government kemot ki wanda ki police bandon bentalang ta tiki kali we ladon long driver te sisimba ladon police te kemot kabade ba nyaniaru lasu ong met kabade jong sorka Mun kan eu pulit pendon kami ka tolge jong ka council banduti naki. tam pi kamde ba police man kapor udon be nya katul gate ndai ba police udon ma kapor tul gate te la dangim yang kidi council gate mo mangi I order ma la don ko order ta nyamai go ahead ya ke driver pim dai juban siu no according to the order ni I ru izrok kiki tikir ki ayo ko order rangi kino elam ni legally kata ki yat ki hair be kini ki gate yo council gidon ki ba kimla code bor ne kimla ba ni le issue ba ya da kaya te kum la shai pinwan kila punon kam da ka yimtim hagno godur ki pen kom ki ye te la da hiporos kata ngi siu san spa te adin bala yang da ka force la da ngi wan sala shisngi lo pen kiu she ja tu spot ke nemle ki be de ki kali ki be de la da kadon tak goe kali unia don tang arngut unongnya ba unong buat de ke ya ba kitu kin sa pendik ba syakmat ya ka area kamde ha ka spot baki kilum bisa la be na syukwe ki caka kitu dah kila syak tertente katakan mentaling imut appeal no sa government ba I license no ya ki truck owners abe da license ka gon mar last tu ba kene kede illegal ge kita ba khrong ro kilong illegal ki bre ndai kede gunda dia lada ka government authorizing with license to hold a gun in handle a kiro let them come we'll face them. But it should be a license gun.
Inut, dia kata. But the government should give us a license that we should hold a gun. Whether the truck owners that gun he keep in himself or it should be authorized to the driver. But the license should come to the truck owners. So that any illegal, because this is illegal thing, how comes when there is already an order of the government, how come that it happened? PCA 1032016 Arajar Khatreu /387 Tenekawan Big Naka Joint Secretary to the Government of Meghalaya. Kaba ai ke direction ci Deputy Commissioner jongki ni ki district boro East Khasi Hills, West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills, nangta East West Khasi Hills, nangta kami sa kani West Garo Hills, nangta kami sa South Garo Hills, North Garo Hills, nangta Southwest Garo Hills. Ketuk kani ketuk ya boro ki district of ka dalam Meghalaya ko batok in continuation to this department's letter under reference and close. I am directed to request you to kindly take necessary action for closure of all the toll gates erected by the autonomous district councils or authorities acting under them, including traditional heads on national highways, state highways and major district roads. Kani ka kum ka po order ka bumi na po ka government jong ka Meghalaya. Kani kila ay copy lo siya ka Chief Secretary to the Government of Meghalaya Transport Department. Nata kila ay ki SP jong ki District of Health nata ki Secretary jong ki Executive Committee jong ka KHDC, GHDC but GHDC. Halor kani ko order nga syuko akon ong ni ba ngelai iba kalakhang tinge kalakhang daka notification undi besyukran muno ba undai ban irek ingin ditol gate kumbaka kala ai kini order te henry halor jung taru ngelai iba kedang don bekini ki tol gate dan kini ki gate ki ba krong ni ki bisa te halor kini ngi kerpat ka sarkar bakan sim khia undai ban ai tang ki notification which could be notification tang in black and white dan tang yang kijing tho ande ke ban implement ru haka ground reality te ngala puli pi kini ka belum very clear kala long ka ba syahidu ko kata ba notification juga government kong ni te ngi nomor ba kini ke government ka ship kini ke action ru hadin bangila kerpat ke government makan lei te bendeli ikendu igini ki HDC ki beri juga ke HDC ni GHDC ni GHDC ru kamde ke kamram bujuni nomor ba ka sarkar kala ai gini ke notification kadai bet mi ngala pulih ni baka address bisiki te kan mentoyu yang ni bengin lek nomor ba ladang lek kalong ba kan ni ka council ke kim kori ka government ya order ke baik ke government decision bakalami ke order ke government ke dimki ki benbuat nomor makiru ke ki ka government ite ka basan cara po kini ki jaka ki jumi But sa kawiru shwa bingin shim ya gani ka issue gila don ki video clippings no nang press ro gila pan haidin ya kata Arsina man shwa bangin ya ikwa ban ya da level ba pan karpat kenya ko konsel ya kihima da level ikwa ban karpat shwa bang la kunu ikwa ba pinya prakhat lem ba kani ke jing krong bisa kalau long shaba pala di ngila karpat bali namar ba ngina nakaliang jungka asian go jungi ngidon kata kamen nilai ngi on for first press conference bang ide ai karpat ya konsel ibadi usiyam bamenta eti ki por asna man shwa di request yung pe dalam kabala te naik krom mo kaka tangi get joko konsil ka juko surok kidon jan aju khatli te baro khatli ru la shim nang ni kawai de ban ice to kawai ka juko dot nakatusan spa to we shajar to we kasan spa te ngong kalong na am lada fishim bisa shim no tang si jaka te ngin spin iyo slip legally but ngin ya kum gajing I donation ya ka konsil marba ngir idon jikit klik maka konsil ka de nam taban pet ya ka jungi telada ki duk ki janjar te kadi kamram jungi kumunong senang bangini rap salam iki tegi himaru yang in ai hanrei ya don ki hima jiba haju ko surok ki penyang iki geda dulai teli te we hima ushim kaju ke hima sapoi ju ko we jaka kaju ke hima kashim poi su we hima ushim poi we hima ushim teni ong bangim la sha e katu bangim la pan ai tinglong balada piko abani arab te ngindon ga mesim yarap tamba enrei nakaliang jong ka konsil bat ki kli no sensar ya kata hakim pationg tidak kata mi hak biat suki pasuki roughly kat no ba ka jing ya kram sisngi
ngilut kunta kan gawe ka trok ngilut da juga kendai berapo ja hadu da poi po berni Tak dong teli kita rok rai sisngi ki bayar. si Sakram ta. baru ko ji da don si spa sanpo aspa teli kita Afli kata hapo ars pa. Hoy, pinkit sensar lo kima kit jur ma pidakit kanu kanu jingkit ro kiding thang haying ro ma kit siap kit mau ro ma Commercial Truck Owners and Association kani kalau macam betip siapa baru ki driver baru ki beri kepada ni truck ki malik kepada ni truck akan don kini ke general meeting kebala penbaik menen ke EC hakalai putarik hakani kanong ba silong kujungi te kajaka ngin sai pentip Ramadan te lai putarik jong benai yayong lani April arajar aku armenta in pelong kujungi meeting kabadai kesi sajan tinggi kerpat nak kalian kujungi bagi barok mo bagi dekat lagi bumdei dekat tu kila ban dia wan sekini ka meeting kena mengiyo ban penyai ki kam bat bandon do kirai ki ba ila ban kerja tu kena mengiyo ka jing menjur lang jong barok kena berkam ke bagi le akan ya be cekman